Kani kadai ke Akashvani Shillong ke kubur ban puli de ibadah hon ramdi. Kini kilong kimat bakongsan jong ke kubur mentak stem. Lam kemat ke Presiden kari ke Drupadi Murmu ke jing rake ke sengi Republic Day henin ke sengi haka terva pat New Delhi. Rake ke Meghalaya ke sengi Republic Banyo Pusan penher ulat ke jelau pagu chohan ya ke lama kari hanong ba Shillong. But yo kus nampat mashri inong tau iki jingruai Khasi bala pau bhai ikong silbi pasa. Ki kubuat bapenya. Kari India barok kawai henin kesengi kala rake kesengi Republik Banyo Pusan jongka. Ka Presiden Drupadi Murmu kala lam khamat ya kari ke jing rake sengi Republik na kartavya path New Delhi. Presiden ke France Emmanuel Macron ulalongkum ukongsan ha ke jing parade Republik de kabalapin inam ke jing ruspa jang ke culture ke jing long kawai bat ke jing keu shaprang ke jing tibet hakikam shipai bat ke jing pen kubor ya ki kenthei ke jing rakhe ke sedang de ke jing le jungo menteri ramba do ke ri Narendra Modi ya ke National War Memorial hakaba ulalit bu sintiu kum kadak ban ken mau buram ni ke riu shlur kari ki bala IT ya ke jing im nak ke benta kari hadian ke ne menteri ramba do lembat ki we ki he nong yalam kila let syakajaka yang ban ai salute hak kata vapat ban saki ya kaparit. Ringkat kari barok kawai ke Meghalaya nin kesengi kala rake ke Republic Day Banyo Pusan Hamadan Polo Shillong. Ulat ke jelau pagu chohan ula penhere ke lama kari pat shim salute ya ki kenhuan baya shim bentah kaparit henin kesengi. Hakani kesengi ulat ke jelau la ai kublai Republik ya ki nongshong shnong ke jela bat ula krenru halor ki jing job ke jela ki liang paper. Haka program ke bala penlong inin kesengi ulat ke jelau la ai ru ya ke kusnam utirat sing award arajar arphosau na ke benta ke arts pat culture sya uba rising bor kur kalang kepatogan en sangma award arajar arpusau na kebenta ki kam ha ke imlang salang sya ke Dr. Delphine Gari Momin bat ya ukyang nang ba award arajar arpusau na kebenta ki jingle kai sport sya uba prangki buam kila don ro ki jingpen inam da kitabut bala pen I de kitnat sarkar baper. Ringkat ke jela barok kawai larake ke sengi Republik Banyo Pusan ha NSCA Mini Stadium paham CM hanong po. Usumbut menteri ramba ke jela ubak Presiden tensong ulalongkum ukongsan bat ulapin her ya kalama kari. Lapin po penping ya ke jing rake da ke jing shimbenta ha ka march pass de ki kena school jong ki school baper ki pulit bat ki NCC ha ka ba usumbut menteri ramba ubak Presiden tensong ulashim ya ka salut. Haka jingkren jang usumbut menteri rangba ulakan mau buram kiri uslur ki bala IT yala ke jing im na ka benta ban penyo lat lut ya kari. Ula ben rap ru ringkat ke jing pen kan mau ke jing longkong san jong kani ke sengi bakadai ke badai haka ne ke sengi bala yo e ka riti sanchar kari house nam khat khandai spa san po. Ya ke sengi Republic lara keru ha West China Hills District. Menteri ketenat penroi nong kendong bat panchayati raj Ugiri Raj Singh ulaya keren bat kinong mi khmat ki panchayat ki bala longkum kinong shakhot sngoba hakasngi rakhe Republic henin kesngi ha New Delhi lale ekane kum ka jing thmu ban ngam jilliu ye kitin rai jong ka jing sanchar pat ba ban pen scam me ka jing ede baklan hapdeng kinong shong shnong bat kinong sanchar bakilajit bat kebenta jong ka panchayati raj ha ka vikshit Bharat hadu usnem arajar saupunyo. Unu menteri ulapan kup buramru ya kita ki bala syakhot snguba na kebenta ka jingno asinyang bakongsan jongki syakasin syar khadar haka kerdan jongki shnong ki thau. Kani ka khubor kawan Shapina ka Akashvani Shillong. Ngini peteng biang ya ka khubor. Yo kusnam pat mashri ikong silbi pasa ibala long iway na kinong tao jingruai Khasi bala pau bha. Yaki kerteng jong kinong yo kusnam pat mashri la pinbana hakajan met shwa ka jing rakhe singi Republic. Ikong silbi pasa house nem baladeb ila yo priangru ya ka kusnam Sanggit Natak Academy Award na ka Presiden kari ka Drupadi Murmu. Yo priang ka Inspector Anuska
Basayaw Mod kabalongkum ka Senior Instructor Central Training Institute of Civil Defence and Home Guards Meghalaya Maudyangdyang ya ka Medal for Meritorious Service MSM hakasingi Raki Republic Bahnyo Pusan Kari. Ka Inspector Basayaw Mod kadai kapulit baningkong jong katanat Civil Defence and Home Guards jong ka jilla banyo ya ka Meritorious Service Medal. Katanat ki kampo yeng ka sorkar pedeng dangshan kalapan mi ya ki Southly ki takma Arteli ki Gallantry Award but Arteli pat ki ba Aisha ki pulit ki badan hakatanat pulit CAPF, State Police, Civil Defence and Home Guards, RPF, Correctional Services, Fire Service bat kiwe. Kidong yalam kiri ke perthai kila ai khublei kari India hakasingi rakhe jongka ya kasingi Republic ka Bahnyo Pusan. Secretary of State kari US Anthony Blinken ula ai khublei ya ka India haka jing rakhe Republic Day Bahnyo Pusan jongka. Blinken la ong bakariti sensyar kari ka peteng ban a ya ka sandur bane nakabenta ka jing sensyar pat ba nakabenta bahya tam haka perthai bat ka nongrim nakabenta ka jing long nong yalam jongka haka perthai. Menteri Rambak Do ka Australia Anthony Albanese ru pa ya ka kerwa jing kublai jong syak India ka sengi rakhe Republic jongka henin ka sengi. Hakani ka kerwa ula ong baka sengi Republic ka dei ka kabu ban rakhe ka jing job bakham kraw ka India hakipalat new potali ki sinam. Unong kitin si ka Russia sa India o Dennis Alipov ru ula ai kublai kari hakani ka sengi bakarpang jongka. Kendai tuli kidukan hatem basuk madan riting kila ingkong khat hadin ba kading ka bakalang kala bamdo ikini kidukan hakapor hinyo boji janbit men hakisingi palay. Katalong kubor kala yathu bakadaw jong ka jingplo kalong na ka jingthut jong ka boarding electric na kaway na kitay kidukan. Ya kitay kidukan lalong try da urang ba shnong barim ka madan riting iba David Karkongor. La ongro bakaway kakali bat artli kituk-tuk kibayeng hajan kitay kidukan kila julor malumala nakadaw ka tega jingplu. Ka Physics Department jongka School ba University of Science and Technology Meghalaya USTM kalapin long ya ka workshop kapala ay kirting ka career opportunities at Department of Atomic Energy ringkat ka jingitre lang bat ka Baha Atomic Research Center BARC, Department of Atomic Energy DAE jongka Sarkar India. Kino ajing kren hakani ka workshop ki kentup ya Dr. Manuranjan Ghosh, Scientific Officer, Technical Physics Division, BARC, bat Dr. Biplab Ghosh, Scientific Officer ka RRCAT Indore, katnat bahap hapo ka DAE. Kajing temu jong kani ka workshop ka long ban ay ki kena puli ki jingmun, halor ki jing don jong ki kam ki babun, hapo jong katnat atomic energy. Bat syaban penkut ikut kubuar sasisian kimat bakongsan. Lam khamat ke Presiden kari ke Drupadi Murmu ke jing rakhe ke sengi Republic henin ke sengi hakata wapat New Delhi. Rakhe ke Meghalaya ke sengi Republic Bahnyo Pusan penher ulat ke jela Pagu Chauhan ya ke lama kari hanong ba Shillong. Bat yok kus nampat masyri nong tau ke jing ruai Khasi balapau bah ikong silbi pasa. Bat ngipen kenal Shopee, bah kapor prabjing yang sok bat ke Delhi Station nak benta ke kubor hak ketien Hindi ban penbuat pat dak ke kubor hak ketien Pareng hak kapor prash pawa hak kapor prash tengin yo ya ke kubor nak tan syatei la mingi. Kini kediga Akashvani Shillong.